Au! Bolim. Ćao svima, ja sam Svina i dobrodošla nazad na moj kanal. Danas vam snimam jedan mukbang with my boyfriend. I ja nadam da se kriješ iza kese. Aha, Jennys! Izvini! Baš sam bila gladna i onda kontamo možemo snimiti video dok jedemo. Why not? It's getting cold. I know it's getting cold, but... Ja sam vam poslala sliku na Instagram da nam postavite pitanje, tako da ćemo da idemo kroz vaše pitanja i da ručamo. One more. Pommes frites. Hot wings. Hot wings. Ja sam ručala jedan crispy notes chicken hamburgere, odnosno hamburger koji je no chicken. Ja jedem meso ako vas zanima i piletinu, ali ovaj je jako ukusan. Wow. Mogu probat kasnije? Yummy. Mogu ja probat? Da. Da. Imamo dip ovdje sa ovim sirom. Kajmak, nije to kajmak. I sour cream and pepper. Ovako izgleda moj tanjir. Ima malo chili cheese, pommes frites, hamburger. Moj tanjir. Moj tanjir. Dobro si to rekao. Vidi, ja dobila 2 slamke. 2 pipe. Okej. Hoćemo početi s pitanjem prvo. Možemo početi sa onim običnim prvim pitanjem, koliko dugo ste zajedno? Koliko mjeseci? 11. Ha? 11. 11 mjeseci? Da. No, mi smo zajedno, kao što čujete, 11 mjeseci. Long distance relationship. Veze na daljinu. Pošto on trenira futbal, možda se desi da mora da ide iz Halmstada. I trenutno ne trenira u Halmstadu, ali trenira u Helsingborgu. Ali svaki dan ide tamo, zato što nije predaleko. 40 minuta odavde. Tako da postoji mogućnost da jednog dana on mora da ide iz Halmstada dalje. I da trenira i u nekom drugom gradu koji je dalje od Halmstada u Švedskoj ili van Švedske. Tako da postoji mogućnost, nažalost. Ali... You don't think it works? Jo, po engleski. Oboje to stvarno želite, ako se stvarno volite, mislim da može. I ja mislim da ja i on bi uspjeli to nekako, ali ako mogu da izabiram, ne bi. Možeš. Možeš. Mislim da long distance ne je jednostavno. Da, long distance nije jednostavno, ne. Jednostavno, stavno. Da, I don't think long distance relationships. Mislim, I don't think long distance relationships are hard if you love each other, honestly speaking. To sam ja rekla. Ovo će biti struggle s svojim jezikom. Šta Jennys misli o tvom novom cuki? Razumijem, Jasmina, ne hoću da pričaš Svetku za moj, kad ja razumijem bosansku. Dobro, hajde. Okej? Ja odgovor na pitanje, do? Okej. Prvi, mislim da Lucky nije dobro. Što? Ne volim cuko. Ne voliš cuke? Ne. Dobro. Ali, me tiden. Ha, ali vremeno. Sad ja... Voliš Lakija? Da. Sladak je. Da. On ne voli cuki inače, ali vremena mi je zavolio Lakija. Nije volio ni mačke na početku. Bilo ti tik tinta sam gaškoj. Sad volio oboje. Jedna moja drugarica je pitala što misli o parima koji matchaju svoje outfite. Naprimjer, ja i on nekad se desi da imamo sličan outfit, imamo iste majice, dvije, imamo iste tijene. I goals, Almana goals. I ti možda treba da nađeš momka pa da imaš nekim da matchaš. Koji je bolji u školu, molim. Koji je bolji u školi, dobro? Šta vi mislite? Iskreno da budem, Jennys je bolji u školi. Jer on čento pametan. Jennys, ako pitate ga bez čega hoćete i šta hoćete, on zna. Puno čita, brzo zapamti, nebitne informacije čita i zapamti koje nekad budu bitne, nekad treba u nekim situacijama. Međutim, ja sam više nezainteresovana za općenite te stvari. A što se tiče škole, ko je bolji, mislim, ko ima više vegetilija. Ko ima više vegetilija? Ja. Znate šta je od vege? Vege, vam je petica na fakultetu, ja mislim, najbolje što možeš dobiti na fakultetu. Ja moram reći da ste i bolji u školu, da ste i malo pametniji. Malo. Nema na čemu. Odakle Jennysu toliko? Odakle Jennysu toliko energije? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Moj energiju
Došao. Zato ja volim životi. Pataš me mene? Ko je prvi pitao da imate dejt? Ja. On. Janice. Džeko ili Pjanić? Džeko. Džeko? Džeko, ja sam Džeko. Džeko. Skjerani samo po sku. Da. Istu poziciju igraju. Number 9. Misliš doći u Bosnu sa Jasminom on a little trip? Ja i Janice imamo planu tim korona prođe da idemo prvo u Kosovo, odakle on stiže. A idemo u Bosnu, Hrvatsku. U Albaniji ima jako lijepo mjesto, kako se zove ono mjesto? Kako se... Saranda. 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 Ukucajte na Google ako niste vidjeli jako lijepo mjesto. Jer ja davno nisam bila u Bosni, tako da bi bilo vrijeme da idemo zajedno. Mišljenje na cijeloj korona situaciji. Mišljenje na cijeloj korona situaciji. Nek nikom krozi tako ne. Ja? Pa šta da mislim, je katastrof. Ja. Kaos. Kaos. Tamo gdje on trenira, tražili su im da se testaju za koronu i da vide da li imaju, zato što je neko u njihovom... Što stavljaš sve meni ovo? Sve ove pozovu. Howings. Su tražili da se testaju za koronu zato što neko u njegovom timu gdje igra imao koronu. I on se testao i istovremeno nekoliko dana poslije toga se ispostavilo da moja drugarica s kojom sam ja bila i sve te sedmice se ispostavilo da i ona ima koronu, tako da smo se i ja i on testali za koronu. I guess what, nijedno od nas se nije imalo, niti ima danas, hvala Bogu. Što ima da se misli o tome, jednostavno ne možemo ništa promijeniti, radite najbolje što možete situacije, čuvate se. Vi mislite da ste vi jedni da ne možete pomoći drugima i čitavo ovoj pandemiji. Ali ako se vi čuvate, ako vi ne izlazite po restoranima, ne idete na fešte, puno to pridonosi našem društvu i našim ljudima, iako vi toga niste svjesni. Tako da, stay safe, stay home, wash your hands. Hold distance, 2 metra. To je najbitnije. Ako pomogli i zdravstvu, i starijim ljudima, i ljudima koji su u kritičnoj zoni i tako dalje. Izaberi pitanje. Ko? Ti, izaberi neko pitanje. Još jedim. Momak mi sa Kosova koji Janice, jel učiš i njegov jezik? Pozdrav iz New Yorka. Pozdrav za pitanje New Yorka. Iskreno bude meni jako teško da se naučim albanski. I tried, I'm still trying. I ako se naučim neke riječi i pokušam da stavim jednu rečenicu, ne ide zato što oni mijenjaju stalnicu koji mi što imamo. Mijenjamo stvari, kako i oni to radi, da meni ne bude jasno. Ali radim my best. Pokušavam je. Barem. Mene zanima je li Janice Albanac, jer ja živim u Njemačkoj i svi iz društva su mi Albanci. Janice je Albanac. Da, ja sam Albanac. Ali nije rođen u Albanskoj, nego rođen u Švedskoj. I to smo na neko pitanje. A šta mislite o tome da, na primjer, djevojka sa 17 godina nikad nije imala momka niti first kiss? Mnogo me to zanima. Ti o ja? Dogovorimo ko će? Mislim da je normalno. I ja mislim da... Mislim da je normalno. I ja mislim da je to stvarno normalno, ja ne vidim u čemu je problem. No pressure. No pressure, ja sam bila cura sa 17 godina bez momka ili first kiss, tako da you go girl. Sve dok osjetiš da to nije 100% ono to što ti želiš, ono što bih ti htjela, ne trebaš ništa da radiš, zato što bolje čekati nego poslije imati grižnju savjest i kajati se. Tako da ne vidim nikakvog u čemu je problem. Mili mi je neka pjesma. Ha? Favorit låt, omiljena pjesma? Koja je tvoja omiljena pjesma? Luda za tobom. Luda za tobom? Daj mi, koja ti sad trenutno omiljena? Ok, ska jag säga det? Best song right now. Blue cheese, I'm addicted to blue cheese. Blue cheese, alltså I'm addicted to blue cheese. Znam koji je tvoja omiljena pjesma. Element, Pop Smoke. Yes. To je pjesma koju trenutno najviše slušam. Niste čuli You're Welcome? This is the Rory. Trenutno mi je omiljena pjesma Tap It, ali remix sa Post Malone. I sa The Baby. I don't like Post Malone. Našto trošite najviše novca? Love tu Karla. Našto trošimo najviše novca? Ja i on zajedno, mi zajedno trošimo para na Noko.
Noko. I hrana. Ništa drugo. Vaše mišljenje u razlici u godinama, na primjer, je li puno ako je dečko stariji 5 godina od cure? Po mom mišljenju 35 i 28 nije big deal, ali ako neko 25 i neko 16, to mi nije baš normalno. Ali općenito ako nisu takvi neki ekstremni slučajevi, onda nemam ništa protiv toga. Ako se priča o 5 godina, ja sam godinu starija od Jensa, on je 99, ja sam 98, tako da sam ja godinu starija. Da li se primijeti da sam ja starija? A fresh lemonade. Ja mislim da si ti ovo pričaš zato što si gledala moj video gdje sam pričala kako smo se mi upoznali i za vas koji niste pregledali taj video i značite što znači fresh lemonade. You know what, boys? If you want to shoot your shot, do it with class. Because I wrote that and today I'm sitting with her. Slažete se sa tim da je normalno da se cura prva javi, pošto nekima je to big no, a ne znam zašto. Think it's just the society, you know, that tells you that the boy should write to the girl first. But I want to Rasmina first. But then again, I think, to be honest, it's just a game. Yes. It's just a game you have to play, you know. Yes, ja ne vidim nikakav problem u tome. Ako ste zainteresovani, javite se. Šta najgore što može da se desi da vam ne odgovori, ok? Ima neko drugi koji će vam odgovoriti. Ja ne znam zašto to treba da bude big deal ili big no. Kao što si napisala, kao što rekao, to je samo društvo koje i norme koje mi imamo u našem društvu. Koje ne treba da pratite i ne treba što da zanimaš neko drugi misli. Najgore što se može desiti je da vam ne odgovori. Je li tako, Janice? Kako imate uspješnu vezu? Meni je najbitnije povjerenje. Iskrenost. Okay, for me, I think those things that you said, they are, you know, for me they are main thing. You shouldn't have to think about it. For me, I think the most important thing, for me personally, is to have fun with my girlfriend. And every day that I see her, I'm having very fun. Funny fun! Cringe. Da li planiramo budućnost zajedno? Mislim da je ovo malo glupo pitanje, jer ako ne vidite budućnost sa svojim partnerom, onda ne treba da budete s tim partnerom. S tom osobom je rečeno. Tako da naravno da vidimo budućnost zajedno i da imamo neke planove. Biden. Odakle si, šta misliš o tetovažama i piercingima? Ja sam iz Bosne, ali živim u Švedskoj. Nisam rođena u Švedskoj. On je porijeklom iz Kosova, ali je rođen u Švedskoj i živi u Švedskoj. Eto ga. Tetovaže... Ne voliš. Pa meni je lično bolje kad ljudi pravi tetovaže sa sleeve, ne samo da razbacuju tetovaže svugdje negdje. Bez veze. Jedno da bolje sa sleeve. Jel da? Piercing, ne znam što se računa s piercing nosu, svako me pravo da radi što hoće sa svojim tijelom. Šta je ovo? Ja iskreno ne bi, ja imam samo rupe u ušima i that's it. Mislim o abortu i Polskoj o tome, vere? Om de bad ut om abort i Polen. Och vet om det? Ja, och sånt. But I think, honestly speaking, that everybody should have their own responsibility, make their own decision, you know, and with that I want to say that includes abortion. Ja iskreno mislim da svaka djevojka i žena ima pravo na abortus. Nikad ne znam šta se desilo tu nekoj djevojci ili ženi i zbog čega žele da uradi to. Može biti iz zdravstvenih razloga, može biti da je premlada, može biti da jednostavno nije spremna za dijete i može da bude da je silovana i tako ti nekih stvari. Tako da mislim da svaka djevojka i žena ima pravo na to. Ali ako imate stabilnog partnera, mislim da i ta osoba ima pravo da kaže šta misli, šta želi i da nađete taj neki kompromis. Šta radiš? Ništa! Nogama dole. Ali ipak mislim da žena treba da odredi šta želi s tim djetetom jer je ona ta koja će nositi tu dijete 9 mjeseci. Koja je najljubava stvar koju ste čuli o sebi? Ja sam mnogo puta čula i na mojim društvenim mrežama i uživo od ljudi da sam ja kao bitch i da sam odbojna. Možda imam tako lice u trenutku, ali ako poznate me, shvatite da to nije istina. I puno ljudi koji su to rekli misle da sam ja takva na početku, zato što možda takvu energiju dajem. Ali ja jednostavno, ja sam daleko od bitchig, ja sam stvarno ljubazna i fina. Koja je osobina kod ljudi vas generalno najviše nervira? Mene nervira kad je neko fake. Kad vidite kroz taj fake, jednostavno keep it real sa mnom, ja mrzim kad je neko fake, kad se pravi da to je nešto što nije. To je nešto što meni ide na živce. Mene typ när en person inte håller sitt ord. Kad neko ne drži svoju riječ.
kad nešto obeća, ne održi. To je to što se tiče ovog videa, ja se nadam se dopao, kao što ste vidjeli, strugglali smo malo previše sa... Kao što vidite, strugglali smo sa jezikom, malo švedski, malo engleski, malo bosanski, ali nadam se da ću uspjeti ovo urediti nekako. Ako vam se dopao ovaj video, obavezno ga lajkujte, pretplatite se na moj kanal i mi se vidimo skoro opet. Ćao! Ćao!